叫做Newa Me Jho。संचारबारपट्टि फेसबुक युट्युब पोस्ट जिगुठो खुइ छकौ नेवा मिजो जना छिकपिन न्यन ठंक वेटन सकल नियमी पासपि छिकपिन सक्षता जोजल पाव अभिवादन दो छिकपिन सक्षता ठो सान्त्रा साके पाखे दुनुगलो नसिया हानच कल्लस कुस्याना देशो दिनव देशो पिन्चना जाजो निनाचना दिपे छिकपिन सक्षता पिन्चना पा माया मटना देछया तुना तौ नेपाल सम्म 1142 जिल्ला ठो दशमी ख अर्थैको 2079 साल असारे 25 गते सञ्चरबार तौ या खुइ छकौ नेवा मिजुले सराठे जाजो न्या ढुंगा नियमी पनि प्रतिक्रिया नाप चित्ततार हिरडे कि मोटी लक्ष्मी उपासिका सचिव जिनसुका जन्मनी सन्दर्भ वेक सम्बन्धी बचा हाकको भिडियो फुटेज व ठिठी मिन्जनी गुजी सिनाजे मिहाका जाजो न्याका वयातनको छिकपिन सन सुगे जुल ठौन निना दिस सिनाजे न्यापे संग मे बोल छे मिन्जना ठिका दिस तो मे हाला टम मदन कृष्ण श्रेष्ठ व दीपा महर्जन ख चोया टम विष्णु जल्मी अले अरेन्जर जीवित जल्मी निना दिसन ठोमे चौखमली थो घो तयला सिनाजे पाजी मना चौखमली थो घो तयला सिनाजे पाजी मना थो घौ न ते धुन कुशलप्ति ते धुन धपला कवना चोन्हा थो घौ न ते धुन कुशलप्ति ते धुन धपला कवना चोन्हा हालाचुनी माला थन विजमी थेनी ढुंकल हालाचुनी माला थन हुकाचिला मागु जोना जानी जुकिना हुकाचिला मागु जोना जानी जुकिना छे जसी धेका मचा खचा बोना छे जसी धेका मचा खचा बोना बजिने गु बजिने गु सोया जीवेना थो घौ न ते धुन कुशलोक्ति ते धुन नपला कवना चोन्हा लल्ला असारय झिन्यानु पन्ला लप्ते धौ बजी असारय झिन्यानु पन्ला लप्ते धौ बजी बुब घास मल्ता लोसा बजिने गुना बुब घास मल्ता लोसा बजिने गुना कथो न तोने गो यांग थो न तोने गो कथो न तोने गो यांग थो न तोने गो सुरेला का कुजना जाया गुना सुरेला का कुजना जाया गुना चौखमली थो घो तयला सिनाजे पाजी मना चौखमली थो घो तयला सिनाजे पाजी मना थो घौ न ते धुन कुशलोक्ति ते धुन
ढपला कवना चोन्हा थोघौन ते धुन कुसलोक्ति ते धुन ढपला कवना चोन्हा नेपाल भाषी जग्गा नापाम बाखौ चुम्नु हो नेपायम या दक्सबे नापाम मिसा बाखौ चुम्नु सुदैगो छिकपिनसँग सिउला ठोख गुल्खे नेवाटेसन मोसिउ जुइफो नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्र दक्सबे नापा चिटडर हिर्डेन पौनाङो बाखौ चोक दैगो मानिन्दो तर वेकै स्या नापा वेकै के मोटी लक्ष्मी उपासिका नोनाङो बाखौ जुया दिगु जुयाच न तर पत्रिका प्यावको ल्याख मोटी लक्ष्मी उपासिके बाखौ सुया नापा वेकै दाजु चिट्टर हिर्डे पौ बाखौ प्यावोले चिट्टर हिर्डे यात नापामा आर्निक बाखौ चोमीको ठ माने नाटक मोटी लक्ष्मी उपासिका विक्रम सम्मत 1991 साले खे भ्याएको शारदा पत्रिका रोडन व पुनर्विवाह नाङ निफु बाखौ प्यावो ठो बाखा प्यावले टक खे भाषा सु मेपि मिसपि चुम्पिन स बाखा मचोनी टुक्ट मोटी लक्ष्मी उपासिका नेपाली मे दक्सबे नापाम मिस बाखा चोमी ख तर ठोख खस साइटे उली बेबे मजु फय जिल्लाठो द्वादशी अष्टयो असार्य 27 गते मोटी लक्ष्मी उपासिका सचिव छिनसोगको जन्मनीय लस्ता खुरन य डेकाटेको वेक सम्बन्धी भिडियो छकुच अडियो फुटेज न्यंका वेक त श्रद्धाञ्जली त्यसैजना नेनादिस मोटी लक्ष्मी उपासिका बारे अडियो छकुच फुटेज लास साउ द्रव्य टुलाडर व ज्ञानी लक्ष्मी टुलाडर ये दनिपि पिम सन्तान मध्ये क्या ढुङ्गा डक्ले टोरी म्या मोटी लक्ष्मी टुलाडर नेपाल सम डोसु निगु जिल्ला ठो अठिटैगो सन 1909 बुल म्या मरुग छे दक्सबिया नापा म्या बुगली अजिम मानि ठको अटिकन लेटा छे टिस्या सुसा कुसा न मामेस्न सुया अजिम हयाट मचा टोरी जुया वलसे मा सुया न अजिलिट नसा टोसा डेसा अपोइना अजिया मुले हे जुल यगिम अजिया सुसा कुसाले बोलम जुया छे मोट लक्ष्मी टुलाडर ज्ञानी जु दैगो खन्य यागो जावासा माडा मस मोट लक्ष्मी ठटे ज्ञानी जु के कारण दुग ज्या छन दाजम चिडर साप हारा नुख वेकैट छे दैगो खना हे मोट लक्ष्मी ज्ञानी जु जुल वेक न्यार डुबले नेवा चलन कट नेपाल सम्मत 1034 श्री पञ्चमी खनो ससड्य न्यन्टया गोरले नौ बागे सोराए चोया गोवा खसिनीको समाज त उबले बनेको सफु मध्ये छौ चानीको सफु न ख वेकला ठ बोय पाखे चानीको बना दिल ठो ढुङ्गा सारसोट व्याकरण संस्कृति परिचय बाल बोध व्याकरण आदि बन खठा जिउठा लावले ब्या छ मारगा मोट लक्ष्मी चार डुबले झिन्छर डुब मिजा मचा काजीमान सिंह तुलाडरटा ब्या छ त छे ब्या सुया निर डेका अजिम मन्त मोट लक्ष्मी मा झाजा औसा मर्याय उकेसन टुटिस्या लोच माम ठाक्वा या ठाकुल ठहे नेचला छुयाङ माइ टुटिस्याको लोच याना माइ त बिचाया कठ टटा यत सरकी छोट न्याब्ले मफम मा टटा बिचाय नाचन माल ठटे मचम मोटी लक्ष्मी या उखी भाटे छेनी सुएला ठछे मफम माइ त नि सुएला जुल निपटुटे निगर नाचा टाथे जुल ठ माइ त सुइपि मरिया ठसे चुना चोटले भाट पिन्ठा लिठु दुआङोला उसा मर्म मा सुए मागुल जुए जुल गब्ले ठ अव्यटन सुए माल गब्ले ठ दाजु जेले लाट जेले लाम दाजु सो जुइ माल जेल प्यावे टुका वे दाजु पक्षकार जुल पक्षकार जुम दाजु यत नके टुंके पुंके निसे सत्ता ठम या माल ठटे छम साउ म्या मत दुसा सुख चुनि मुख ठौ जीवन य डक्को इ ठ छज पिनिको लागि पुग्मा ठोजुल वेगा पारिवारिक ख ठोटुङका वेकै मेगु पक्ष दैगो राष्ट्रिय भाषा साहित्य संस्कृति सभ्यता व बौद्ध धर्म ख दाजुया सल्लाह कथा मचबले स्वयंबी वना क्यान्सेल नाम प्रवचन निन्य प्रभावित जुया वेकला मिस जार जुसा तिसच्ची गु टोटा ठटे दाजु चित्तर लानेगु टोटुसा निसे वेकन न लाटवाटा चित्तर ठर मोटर से उपासक चोठे वेकला न लिपठंक उपासक खव छलाटल बहुचो किपाई चोमी दाजु साहित्य चोमी अले मोटी लक्ष्मीजको सुस्या कमजी वेकन दाजु लहा जुना दिल दाजु थे साहित्य चोयाटल साहित्य चोमी दाजु चित्तर ठके मोटी लक्ष्मी त छन चोकी चोटगा ढुवान्टु ननाचुन दाजु हपाले वेकला कविता निबन्ध बाख आदि चोयाटल वेकै दक्सबिया नापा प्याउको साहित्य खेबाई रोडन बाख छ उबले खे भाषा प्याउको शारदा नाङ पत्रिका विक्रम सम्मत 1992 साल कार्तिक अंक ठो रोडन नाङ बाख प्याउ जुल उबले तक खे भाषा मिज पिन्सा बाख चुए टुंकुसा मिसापि बाख चुइपि मोर्नी ठुक्ता यम लक्ष्मी नाम प्याउ ओगो बाख चोमी मोची लक्ष्मी उपासका निपा ध्ययमे
दक्षप्या नापाम मिसा बाखा चुमी जुल रोडन बाखा ढुङ्गा वया भाषा पुनर्विवाह बाखन प्याङ धर्माजित धर्माचार्य कलकत्ता बुद्ध धर्म पत्रिका ढुङ्गा लिप सारनाथ भारत हिन्दी भाषा धर्मदूत प्याङ वया नेपाल गाले नै छाँचुन थुप्ले चितदर हिरडे मोटिलक्ष्मी तुलादर नाप वेक पिन पाजो मान दास तुलादर पिन्छ धर्मदूते नेपाल भाषा चुसु दुठ्याक मालटका पौचोल अपोइना चिद्द हिरडेना मुनुटेट म लिना पौचोकल धर्मदूत पत्रिका नापा नेपाल भाषा लेखटेट स्वीकार मयासा यको पौ वगले नेपाल भाषा लेखटेट नेपाल पौ य खुशी बहाय वलका चोल लिपा भूमिटे इनापेट स्वीकारना प्रत्येक अंके नेपाल भाषा लगे पिपो पाने बिल थया पाना मोतिलक्ष्मी उपासके दक्षबे नापाङ्गु कविता चित्रपञ्ची विक्रम सम्बर 2000 साले प्याङ थटे हिन्दी भाषा प्यावेको धर्मदूत बौद्ध धर्मय पत्रिका नेपाल भाषा लेख प्यावेको टइगो ठगो देशे ठगो भाषा चुए बोनी मखना चोपी नेवाटेट अर्गज माला डेग लुठेन जुल थय चले विक्रम सम्बर 2001 साले मोतिलक्ष्मी लोनाङ्गु बाख धर्मदूत प्याङ होला नेपाल भाषा दक्षबे नापाङ्गु आत्मिक बाख वेकै दाजु चिद्द हिरडे पौ नाङ्गु बाख त नाला टगदो लिप पौ बाख सुया छु बच्चन य थो लोनाङ्गु बाख प्यावे ढुङ्गोको पुष्टि जुगले मोतिलक्ष्मी उपासिका खे भाइ जग नापाम मिस बाख चुमी मजुसे नेपाल भाषा साहित्य न नापाम बाख चुमी जुयातन ठोटको वेकै टपाल फिना गान्या टुइको ग्वाडारी लेदा तम चिततर हिरडे तैम नाम मुसुसा खला मुसुपि यकुडो तर वेकै ठ्या ठगो भाषा साहित्य माइयाइम वेकै ठ के थटे मोटिलक्ष्मी उपासिकन खु सफु व सबस चोया चुसु चोया नाजाम मेजुमको वेकै योगदान मेपिन सुया बिस्कन्डो न्यानाजिल नेपाल नापाम मिस बाख चोमी मोटिलक्ष्मी उपासकी बारे छटवाच जानकारी आ सदा थे नेखुको नेवा मिजो न्याना फेसबुक युट्युब व ठिठी कमेन्ट बन्ने व चिचाक्ला ज्याजोय प्रशंसा भिन्तुना सुबा व ठिठी हिसिडुको स्टिकर छया या डिपी सबिन महर्जन रेशव जोशी रमेश कपाली रत्नमाया जोशी हरिकृष्ण बिन्दुकार हन्टै सुनिल साके प्रचण्ड हरिराजोपाध्याय केशवलाल श्रेष्ठ मोहन मानन्दर राम प्रजापति व जितेन्द्र ठिके चिकपे सक्षट भिन्तुना नापाइएको यो सुबाडो लिपन ठटे सहभागिता दयाजुनी दिएको मन टुनाचुना सुबा ठोटुङका युट्युब व फेसबुक व कमेन्ट बने दक्षबे नापा वंग खुइको नेवा मिजले इलमलाना दुठेक मफुगु सोमो कमेन्टका रमेश कपाली वेक्ला ठर्चुइल ने गुगौ नेवा मिजो टक्क न्याना चुना दिपे सक्षट दुनुग्लो निसे भिन्त्रन देछया चुना नापा ठो ज्याजो न्यागा चुना बिजा म शान्तराज दाइट लख लख भिन्त्र बिउसा मगाठे चु आवेको लोक वागु ज्याजोले मटना पेबिया ठट टोटा व मिसट माला जुगु मे चन्जुको माया केन्द्रे पासा व पापी मिसैट माउन्नु बोले मिन्यन दैलरका मन तुना वेक्ला हान ठट्न चुइल नेवा मिजो खुइगु भए नापाङ्गु मे दाजु झुजुकाजी र नित्य लोक वाउसले भाजु सूरज व्यञ्जन कारण छलाडी खंगो खटामुग डाला खमु सिनाजा सामाजा हाकु पटासी टेंगा समाट हिगो खंगो नाप सिनाजा वा हाकु पटासी जको ठौकने गन गन छला चंगु दुसा खटामुग डाला खमु मडियन खमु च खमु पा खमु खन्न मरे अंगुल निन्न मरे अंगुल अले खटामु नेरु दुपिन्छ जको छेलजे सुइरु दुपिन्छ टको खन्जी तर निर कोए पिन्छ ठो म्युजियम वना जको खनिजी आ गठामु दने खटामु मन्ट पाला दने डाला मन्ट नाप टेगा खमु समाज्या समा ढाउ खंगो नन्नुगल ठो छिगु विडम्बना ख नाप साहित्यकार दाजु केदार श्रेष्ठ चाकुमाको टिप्स न्याक्कु न्यसा लुमुन गुल्न्यन उलिए ठ्यावेगो वेकै टिप्स लागे यको सुबा जियानग इनाप मे झन्जक माय केन्द्रे पासा वो पापी मिसै त मावन नटाउ मे इलो मलागले उखना हाका बिमजे त जिउसा ठौ हाका दि त इनापेना चोना कपाले भाजो कमेन्टी लाई यको सुबाडो छु दुगेंगो टाको कमेन्ट खेल्दो सांस्कृतिक खगोइ माय मटना अले चिन्ताइ ख येलेला गठामुगन मरियाउन नकल खटामुगन मरियाउनिन एला टुनिको पाला दसा दाला धास मरिया वन धासा जिल गन गन जक दनि दन्ठा न पिटे मछला पुजी रंकल दि छिगो इनापि मि जुनावया टफलांग मि ख उबले रेडियो नेपालले जीवन दबु ज्याजुले हाका हिगु मि ख ठोय ओरिजिनल मि छिके मोरो लिपा पवित्र कसावो 36 मर्जना हाला प्या ओ मि ख ठ नेना दिस
मोटी लक्ष्मी उपासिके जन्मिने सन्दर्भ वकै बारे छटवाच जानकारी बि मागले ठाउँ पाछा केदार श्रेष्ठ या चाकु माकुको टिस चाहिँ प्रसारण या मत वकै टिस लिपियो शनिबार निन्के उजि आ न्याना दिस रमेश कपाली जुया इनापिएमी मेरो कमेन्ट डो रेस अफ जोशी वेगला चोइदला अनिबामा प्रस्तुता जो रमेश तामराकार जो हाला दिगो ठौकने पट्टा इल्मे चुट्टा बोलिए मिछप इनापना चुना जोशी बाजो छिसा तया दिगो ठौकने पट्टा इल्मे चुट्टा बोलिए मे फेसबुक पोस्ट याबले सम्मनि जितनिका न पना बिगले मी प्रसारण मजो ओके ठोमी ह्याक म भ्या क्षम फना चुना बर ठोमी पलेसा रमेश तामराकार मेग मिनिना दिस ठोमी सुना चोया सुना लेट याटल लियो छुसी मुरो सुना न सिउसा जानकारी बियादी दिगो आस्याना लुम लुम से भी गया वो दिन लुम लुम से भी गया वो दिन मिठाई
हाथे खोबी लाल धला सुखे दुखे साथ बीगो सुखे दुखे साथ बीगो बचला बचा जक है जुला लुम लुम से भी गया उदी मिखे हाथे खोबी लाल धला मतिनाया मुछा थुहे मथुगु खसा मतिना मी जीदका छछन चिला बिया मतिनाया मुछा थुहे मथुगु खसा मतिना मी जीदका छछन चिला बिया यखमाना चोनगो घृणित जीवने यखमाना चोनगो घृणित जीवने मतिनाया आशा छे बुलंका बिया लुम लुम से गया उदे मिखन थे खोबी लाल धला ख्वे का जिता थो वने मागु खासा नीला नीला जगो लिक छवया ख्वे का जिता थो वने मागु खासा नेनादिला छप गम्भीर प्रक्रिया आ नेनादिस मानिक रत्न साकी वेक्ला ठर्चोइदला जोजल्पा शान्तराज दाजु ने गुको नेवा मिजो नेना सिने जे मिनेना मन च ताल बुना ड्यागमे चुना बजिन्दौनी मास्टे होला ठगु बुना दुगुमखो मेगु सन्तर बार बोले श्री वगो फसा नुग जिगो वेकल दागु मिछप इना पिना तना नेंका विजय दिएको आशना चुना सरान थे छपिनु जाजो चोछा बजो यको सुबाडु छपिन त मानिक रत्न बाजु कमेन्ट लाग्यो सुबाडु चिसा तयारी में मोडगुले क्षम फना चना ओके पलेसा यले हका चम मटिवा मोडम ना जाम गायक स्वयंबुरा साके मिदुनावया चिसा एका दिएको पल्स कया तो मे चोमी व संगीतकार धर्मकृष्ण सिकर्मी ख धर्मकृष्ण सिकर्मी न यले कुटिसौले चम ल्याम पाजो ख वेक नेपाल भाषा हाइकु चोगुले लान्या थनी निरन्य वेकल चोया रिकर्ड ना दिएको ठोमी गो स्वयंबुरा साकी त हाइकु विचार वेकल तयार ना दिएको मेगो बाला दर्शन दुटिका टौ ठज्याउ मे नेवा संगीत खेले मोजको दु चोमी कटा वेकला ठोमी चोया ठमल लेन तया ठिक या ढुंगा हका जुगु स्वयंबरा साके एकल सांगीतिक ज्याजो कोचा ढुंगा वेकै त अन्यन्यका दिगु ज्याज मेगो वले न्याना स्वयंबरा साके ठोमी ज्या हाला बिगु जुलर गा जनि बोचम बिया दिगु जना न्याना दिस वे मे बोल ठुक्तन दु न थगु ख ठो जीवन न योगु ख ठो जीवन न याके फुट ठो जीवन न डिके फुट ठो जीवन जिले केवल गति जुल अति जेली फुट ठो जीवन न निले फुट ठो जीवन न हुए फुट ठो जीवन मे बोल ठटिया जुल चिकपन्द गस्टाल ठो बोल
ढके फू थो जीवन नदी के फू थो जीवन न ढके फू थो जीवन नदी के फू थो जीवन जिला केवल कथे झूला थे जिलफू थो जीवन जिला केवल कथे झूला थे जिलफू थो जीवन न थागु खा थो जीवन नयोगु खा थो जीवन नहिले फू थो जीवन न हुए फू थो जीवन नहिले फू थो जीवन न हुए फू थो जीवन जिला केवल गथे झूला थे छलफू थो जीवन जिला केवल गथे झूला थे छलफू थो जीवन न थागु खा थो जीवन न योगु खा थो जीवन न थागु खा थो जीवन न योगु खा थो जीवन न्याना ढिला छफो दार्शनिक में आ न्याना ढिसँग किरण खड्गी जो कमेन्ट वेक्ल ठस्टे ढिला जोजल पटाजो नाप डब्ली में हाला डिम नाप भएको बाँसुरी डेका वे बाँसुरी ले मिफिया बाँसुरी मिया जिम प्रतिभाशाली कलाकार अशोक कुमार नाम मुसिम आकन दाजे लुमला थे वेकै बारे सोचो जानकारी नाप वेकै मिछप निन दैला थे खड्गे बाजो जिगोन जोजल पटो ओहो ठोखला निन मात्र न्याय फिस तर ठोक जिम मुसियो ठोक घटना सोए खंग जुसा अझ गुली न्याय फिस तो निजी वेका अफवाइना गन खण्डै जे ओके पाकी चोम्पिङ के न्याना सुए 10 जु ख निको जमको ट्योम बाखन चोमी राजदाना शिउलरका वेगा के न्याना बले वेकलन मुसु ट्याटल अज्ञात कलाकार अशोक कुमारी बारे जानकारी बियाडिग्ने छ यक्को यक्को सुबाडो मेगो कमेन्टो काजीरत्न महर्जन वेकलन ठस्चै ल ज्याजो यके बाला ज्याजो न्यन्य टोटिया मुफो मेजो ठासे ठासे टिस ठासे ठासे कमेन्ट व बबा लाग मिटेया डिग्ले यक्को बाला सुबा मेगु वाले नपला काजीरत्न बाजो ज्याजो बाला टाका डिग्ले व न्यन्य टोटे मुफ्टिया डिग्ले जिल्ला डंगे जुल छिव न्याय पेसँग कमेन्टी लागि यक्को यक्को सुबाडो मेगो कमेन्टो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेकलन ठच्चै ल जोजल्प सान्द्राजो सराठे छपिस निरन्तर नक्सा न्याका वेचङ नेवा मेजो खुइकगुन कोचाक निन खन ज्याजले नापाङ मे विउनि टेनाला ए मेजो खटाम व जोना ठाउ व डक्ले लिपङ मे लट्टा बज्राचार्य मे छन्जक माया केना गनुवन टेन ताउ मे न बाला टाल अठे साहित्यकार केदार श्रेष्ठ टिप से बलिउड ना जाम ईमानदार भलाट में स्वीटन छु मरै म मुद्र पिए बालाउ खन निन खन सुबा जेमा पा मेगु शनिबा हन नपला ब्रह्मदेव बाजु जिगोन जोजल पडो खुइकौ मिजो कोचाक नेना डिग्ले सुबा ब्याचना नाप नेवैगु जोलन एका डिग्ले न यक्को सुबाडो ठन्टो बा लिपा हन नपला रवि जोशी वेकला ठच्चै ल
हनिबम प्रस्तुता जो वरिष्ठ स्वतन्त्र वामपन्थी नेता पद्मरत्न बारे छुख सिक दस जो आ वेक मरे हंकल जोशी बाजु छिगो इनाप्ट ट्याने ट्या पद्मरत्न तुलाधरी बारे संक्षिप्त जानकारी न्यवेचना नापाछट छौ चने दुःख उखन निके ठय असारी 20 गते सोमबार खुन वेक जहान नील सोबत तुलाधर न मन्त वेक सुकाबटी भुब्ने बासलामा गाछि सम्मन तुने आ नेना दिस पद्मरत्न तुलाधरी बारे संक्षिप्त जानकारी पद्मरत्न तुलाधर नाकाख नेवाटेस नेपाल भाषा प्रेमी ढिकाल रुमङ्की मेपिन्छ पञ्चायत व्यवस्था विरोधी व प्रजातन्त्र पक्ष टर्टका ठिकी ठोसया न पाक्क ढामास वेकै नाइ लिउने मंका खलरियो खगोन खाना होइ वेक नेपाल सम्मत 1062 साल सिपुनी खुनो अष्टैगो 1997 साल माघ भूख वेकै दाजु छम हो के छम दो पद्मरत्न मचानी से सीधा सादा अपो खलाम वा मुजुसा न्यामेस्ट न एक खलाम ज्या वेक नापन सक्ले पिले फु वेकै खास वेबले पिछने चोङले निन पिन्छ लामरका टाइगो व क्याच पिन्छ पटंक गरका सटियो पद्मरत्न मचबले बर्मा लिया व याचो म संगरत्न गुर्जै पाखे गोवा खसेका शिक्षा रम्बजना दिला विक्रमसम्म 2009 साले वेक पद्मोडे हाई स्कुल छकन याउ टगिमे भर्ना जुल 2004 साले वेक नाप केम अमृत लक्ष्मी एसएलसी पास जुल एसएलसी पास नुका त्रिचन्द्र कलेज भर्ना जुल उ इले अनुभुनी पिन टेपि राजनीतिक रूपमा सचेत पिन ज्या इमिको ध्यान उबले व्यवस्था विरोधी ज्या जुनीको वेकै कलेज पास पिन यो हिटकर वीर सिंह कसा मंगल सिद्धि मानन्दर चक्रमेहर वज्राचार्य व नर्मदेश्वर प्रधान पिख रूपचन्द्र विष्ट निर्मल लामा लगायत मेपी न पास पिख परमरत्न तुलाधर नापा खुसी राष्ट्रिय पञ्चायतीय जननिर्वाचित सदस्य जुबले रूपचन्द्र विष्ट व परमरत्न पिन्छ अन व्यवस्था विरोध प्रजातन्त्र माग याव ख वेकै जीवनीय पूर्वाध पाके वेक नेपाल भाषा साहित्य प्रति आकर्षित जुल मध्य पाके राजनीति संलग्न जुल पद्मोडे हाई स्कुल बनाचोमले अन नेपाल भाषा भुङ्कीमा प्रेम बारो कंसाकार ख कंसाकार जो टिटी स्कुले डटी नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन है अजाउ जाई बनापो युजिगो मनु सटजिगो मेच बेन्च मिले आउ खे जाउ चिची रंग जाया यहाँ परमरत्न तुलाधर के नेपाल भाषा प्रति माया मट्न दयावल पद्मरत्न भूगोठा चाबहा नाक टवा ये ख वेकै 66 क दुर्गालाल श्रेष्ठ छे मचबले दुर्गालाल मस्ते नाय पद्मरत्न वेक नाप जुजो कम्युनिस्ट प्रति आकर्षित जुल वेकैको संगठन हे पद्मरत्न नेपाल भाषा चुयौ याना हल नापा कविता चया नेपाल सम्मत 1083 साले ल्याम नांगो निबन्ध प्यावल अठिया याना वे साले भुलुमी नांगो निबन्ध सफुय प्यावल ठौटको वेक हे मौलिक नेगो सफु प्याव दो मेउ सोंगो सम्पादित सफु दो वेक छिन्चार दुबले असं टोआइमे नील सोबत तुलाधर नाप ब्याजल वेक पिन निमका निम भ्याडो वेकै बा लासावना व्यापार यम जुसा वेक न लासावना बोय जाया ट्यबले चीन सरकार तिब्बत का टुंका अन्यवाट व्यापार यावनीको अवसर मन्त टुटा वेक लासा ठिंके मलात वेकै बा ज्ञान रत्न चीने मर्चे टुंगा यागो प्रकृति खमे पिन्ट कनि गुन्य वेक न कम्युनिस्ट प्रति आकर्षित जुल 2015 साले संसदीय चुनाव वेक कम्युनिस्ट ज्या पिलो होला अननिसे वेक ये राजनीतिक जीवन यात वेक पनि असम बालकुमारी पोस दो वेक पसले चुनिमा तर पसले रास चुन सम्मको वेक पसले चुना वठो मरेक नेवा भाषा चुया चुनी तर दाजुम न पसले चुना चुसा चुएची बानी वेक मरो तर निश्चित देखे विदेशी पत्रिका भारत वेगो पत्रिका सोया चुनी पसले न्यावी पिसा गुल्टिबे बेला उलियजको काइम मगारका हालातुन मुस पसले सामान खुयाइङको सामान खुयाइङकल लगा हालिमसा व्यापारिया मुसम ज्या लिपा मोडर्न प्रिन्टिङ प्रेस तल मजदुर टेटजको डुकबी मजुरका कम्पोज कटिङ डक्को ज्या थमहा यइ यले चम रोनी दाइन जित अन बनायङको ब्ले वेक माटा कोठा खट्टुसी चंग हाकुको ओभर कोट ना थमहे कम्पोज ना चंग खना उबले वेकै फुली कोठिङको क्वावपटी ओभर कोट व वेकै मुन्चे चंग डारी खमले जित लेलिन लुमसुओ ख वेकै जीवनी छौ मु पछि रह्यो नेपाल भाषा मंका खलन ख नेपाल सम्मत 1079 गोलगा पञ्चमी खुन गठन जुगो उगो खलय वेक जन्म काछि नाय जुल थय खलय गोसाले भाषिक अधिकारी लागि पञ्चायत व्यवस्था सीमा झुकनी मडका नारबिया पिकागु जुलुस वेक व दुर्गालाल श्रेष्ठ त जुनाय उबले नेपाल सम्मति नुडी ट्वाटले जाजो जुसा टोजिको भिन्तना ड्याले प्यामो
मंगा खलय गोसाले नेपाल सम्मति 1100 साले निसे टोजको भिन्तना ड्याली पिकल ठोज्या ठौं टक्न न्याना चोङुन्दनी 2036 साले जनमत संग्रह घोषणा जिरुङका खुल्ला मञ्चे जुगो छौ राजनीतिक पार्टी आम सभा वेकल ठिटी भाषामा जनमत संग्रह प्रचार या मारका भाषण बिल राजनीतिक मञ्चे दक्षवे नापा भाषण या उठया जुल भाषण ना कने खुनिया वेकै त जोना इंकल ठय वेकै जीवने दक्ले नापाङ गिरफ्तारी ख 2043 साल वैशाख 29 गते जुग निर्वाचन परिवर्तन तुलाटर अत्याधिक मत ट्याट उबले पार्टी फुकुवा मोजुने परिवर्तन चुनाव चाहिँ सुरुडिय ख वे सुरुडिय चाहिँ ठौं टक ये माले छलावया जमतो 2048 साल वैशाख 29 गते निर्वाचन परिवर्तन ट्याट 2051 साल मंसिर 4 गते मनमोहन दाइया मन्त्रीमण्डलले परिवर्तन तुलाटर स्वास्थ्य व श्रम मन्त्री नियुक्ति यात वकै बारे खलाबले विक्रम सम्मत 2043 साल वैशाख 6 गते बसुनपुरे जो छौ टजिगो भाषण य खन मलासे पुनी मको बसुनपुर छपटा चुना चुन्ठा मरेको मुनुट मु ओगो भाषण य क्यासेट ये जुग मको नेपाल छगुले प्रचार जुल अझ देशमा पिने भारत व अफ्रिका थ्यंकन अञ्चो पि नेपाल देशमा ठो क्यासेट छिगेना न्योङो उले पत्र पत्रिका समाचार प्याउ ख वेक ये माले पाखे स्वतन्त्र रूपमा मन्त्री जुया पर भार मुक्त जुइरंका वेक चुन पार्टी संलग्न मुजुसेस निष्क्रिय जुया चुनाव दिला लिपा माओवादी त जंगले वनटुङका इपि व सरकारी डटी मध्यस्थ या जा वेक व दमननाथ टुङानी पाखेन याना दिला फकटा वेक ठौ देशे लागि संघर्षरत जुजुन नेपाल सम्मत 1138 कौलगा द्वादशी अर्थको 2075 साल कार्तिक 9 गते आकाचाका स्केमिक ब्रेन अट्याक जुया अस्ट्रेलिया जिंकेमाला वास यहाँ 2075 साल कार्तिक 18 गते सोमबार खुनु निनेस्य निताइले वेक मन्ट निनान्जिल पदमरतन तुलाधरी बारे संक्षिप्त जानकारी आठोटंका गीता खर्गी जुन चाहिँ च्याटो कमेन्ट छे जोजल्पा सान्तरा दाजु थौ प्रतिसरा साम टटा चया दिगो मिखा कोजोग रागो नुगले ठीक हालाटो मिछफो मरे नुको मान लुमङ कुसे इनापे नाचना गीता खर्गी मेजो जुगो न जोजल्पा दो छिगो इनापे मिन्जना दिस मिखा कोजोगो निफ्टी ल थौ मा छलुमङका अर्ड बियाचना संगीत साक्या हालाटो ठोमी संगीत गोविन्द ह्युमर क रचना प्रतिसरा साम यजुल न्यना दिस मा लुमका चिनाटो गुमे मिखा कोजोगो निफुटी लाथो मिखा कोजोगो निफुटी लाथो छालो मंका अर्घ या
जिजुया मेगो कमेंट्स रे रवि जोशी वेगला ठच्चोइदल अनि बम प्रस्तुता जो स्वर्गीय तारादेव जो हाला देव मिछपे इनाफि नाचना आ न्याना दिस स्वर किनेर नाम मसु म तारादेव सले मे यो पाजो यो मलजो माइट ठया विष्णु जल्मी च्याटो मिगो खट कि लेट्या त म कृष्णमान डंगोल हाला त म तारादेव जुल थो मे रवि जोशी इनापे हाको जुल न्याना दिस माया तथया जो न्यामी पासमे खुइसको नेवा मिजो नेना चुना दिल ज्याजो नेना दिपे अले लाइक कमेन्ट को शेयर ना दिपे छिकमे सक्स्टा दुनुगलन हे सुबाडो ज्याजो बारे छु तैदि माउड अस चोया दिस छिकपिन को कमेन्ट सल्लाह सुझाव हे जिगो लागि चाहिँ नि मार्ग प्रदर्शन जिफो थौ ज्याजो कोचले तासा जो वइगो वा न्यायपुक निछा फेमना का छिकपिन त पिन्त्र बियाचना थौ त ठोक प्रस्तोता शान्तरा साकिट बेरे बिया दिस थौ त बा लिपहान नाप्ला